iqembu lakhona ke la ekhaya ngabe ubani ozodayisa ke uvalo athenge isibindi athathe kamaphuzu amathathu awafake lapha ke esikhwameni. Zobuna uzobuka uzobuna uzobuka uzobuna uzobuka uzobuna uzobuka uzobuna uzobuka uzobuna uzobuka laselisuka lihlala upheke nje keshelela ngawo ke ushulu enkani phasi kanokusho nokusha kana phasi lakho ihlalele ehambe nomfukenga ebebone lapha ke sibilibili awu kwakhala Dion Hoto uyaliphakamisa apolisa afuna ke ikhona kick abe Orlando Pirates ayithola ikhona kick abe Orlando Pirates ke Mthembu phakamisa uMthembu inswinger lihlekele lebhola uyavimba asiyema asibheke lapha ke ibhola le Richards Bay Kalakata Sasko elihle ibhola bebetha kaliyeke uSiyema kwakuthi akabonanga emva kwakhe uSiyema intuthu edonso uSasko uzwa ngengane zesikole eSipho China iyadlala TV wadlala umtshini wesatellite antsho vele siyabezibhadi engaphakela inkundla talent empatha oyindoda Otieno ngokulambisa eRichards Bay technique kaTalent Mbatha follow up kaMbuthuma ebesefikile uMbuthuma waphila off uMbuthuma eyofuna lapha ke ushintshi kodwa ke Otieno wakhula ke ethunywa liyadliwa dloyo lapha ke Orlando Pirates nansi riyavaya Sebhang Murimi ayiphakamisa kamnandi apolisa we enhle iphasa elithole kahle apolisa Thembela asikhakhane ufika sekuvalwa amehlo thola lapha ke Talent Mbatha athama talent awefane Dion Hoto phela baba basendia 10-1 biza amaphoyisa konakele Mtyanami liphakemele lebhola phakathi eboxini sebenza lapha ke emuva Thembela asikhakhane umfukenga ushintshane usiyodlala ke le number 10 role waseshintsha ke umfukenga eza ngapha ke esidini uthi uyalibuyisa ke le bhola kodwa kwaphambana nalo Dion Hoto sebenzile Sipho China ube noshintshi kodwa kabe Richards Bay abakhulanga ke bethunywa uzobuka Nashikwa uyaliyeka lapha ke ithuba elinqa isivele akupheke nje keshelela ngawo koshulu enkani ebedojile ke lapha ke Nashikwa kodwa ke dliwe ibhola lakhe amathalenta wefane 10-1 biza amaphoyisa konakele Mtyanami nanti ibhola likaMbuthuma othi abaphuthuma yena ke uyanela Mbuthuma Mbatha Dion Hoto nanti ibhola le-Orlando Pirates Rachoma Raifetsa apolisa we Oswin apolisa bemginqele enikezwe uhewa nansi ingane yakwamfukenga ithi apolisa hlabuhle kodwa ke lemhlule lapha ke le bhola phela baba basendia ayiphakamisa ifaka phakathi eboxini Otieno unoshintshi Mbuthuma liyamshula le bhola uMbuthuma jajela
Khobe ya Mulamboni ekotota usuba bone lapha ke Dion Hoto phela babula basentia uyashoshela ke manje ungena lapha ke phakathi nangu Dion Hoto hamba namadodezwa uyisangale ke nenkundla Riyavaya Tsepangurimi phakathi eboxini bafuna amakhanda wobuya bezidlala Nemtajela oyindoda Otieno Talente Mbatha funa lapha ke Mfukenga Rachoma Raifits phakamisa Mfukeng amakhanda apholisa Khalakatha wase kwathumizandla kwathumizandla Rachoma Raifetsa Pasca nokushona kushakana pasta khona ihlalele ihambe noMfukenga ubona uApholisa yadlala TV la Selfin jogene le phola eyizobuya nebhanisi ke manje salele phansi ibhanise Mahala uyakhala uSasco ngale nenkundla uthi Mahala ubayeke nami ngibazame abawulapha ke Orlando Pirates akuphekethe ke sishelele ngako ushunu wenkani eyibhanise ishiya effect lapha ke kuMahala ibizothola ke uSasco nje eyedwa bese ke ehlaba ke eyidlela yena ke uthulane eGumede Sasco Gumede sibheka lapha ke Gumede dlala nebhanisi amvimba lapha ke Moses Mthembu engapha ke nenkundla kwelapha ke Thembela Sikhakhane nangu Sikhakhane ke manje uyayiyela uSikhakhane lithola ngapha ke nenkundla ithuba Khalakatha leyo mpahla wase kwathumizandla uyagwaza lapha ke kwezimnyama Thembela Sikhakhane bokuqala ke loyamnyakazo Lundi Mahala uyambekela uSikuzi Khali ubhekana noSipho Chaina yadlala TV Rachoma Raifits Mfukenga ayifasa kamnandi Dion Hoto ibhola leOrlando Pirates phakathi eboxini bazofuna amakhanda lithola uMuremi Riyavaya wenze njani Rachoma Raifetsa Mfukenga ayikhona Talente Mbatha sebenza Otieno asidle sigoduka sizwe lapha ke ezweni laseNew Zealand liphakemele liyabhola kudla nje nobuso bamapale ekudla nje nobuso uyakhala uSibisi uthi siyema ngena lihambela lodwa nje leliyabhola isekhambeni sobuka ezophakanyiswa uPatrick Thomas Wanganye liphakathi eboxini nalithuba enhle ikhona khikha uyaphuma unozinti Maswanganye ufuna ngapha kenkundla Siyema sibheka lapha ke Siyema ufuna ke Talente Mbatha Tito futhi phakamisa uTito ufuna ke Evidence Makgopa Othiyazama Evidence Makgopa akupheka nje keshelela ngako ushunu wenkani ejikile Evidence Makgopa kureke phakamisile Dion Hoto liyavinjwa nje kalula leliyabhola iyo lapha ke Richards Bay Dion Hoto futhi phakathi eboxini Otieno Othina Pempe ifoul udlaliswe kabi unozinti Othina Pempe udlaliswe kabi unozinti angiyazi ke leyenziwa ke uZikhali Zulu
bafuna ukumudla ke ehlaza uNozinti bathi wendoda wafuna ukusikhipha ngewindi sikhokhile ephasini wabamba wayeka nje njengogesi kalokhunjane bamphushile kodwa ke uNozinti uye lapha ke uAndre de Jong ebeselibambile onside evidence wezejani efuna lapha ke Mofokeng buya nalolizwa Mofokeng right Omar Raifetsa ibhola le-Orlando Pirates nalithuba oyindoda Otieno